Jewe ubutumwa natanga umuntu uguraga ikintu atazi aho kivuye cyangwa kigure na nyiraco jewe mba ndi kubona byamanza byaca no mu buyobozi. Ubu ngubu njewe kuri njiye ku giti canje ndi gusaba imbabazi yuko ibyo bintu nabiguze, ariko nabiguze ntabizi. Ndi gusaba imbabazi n'abandi batekinisiye aho bari bakagera, ntagira umuntu uzura bagurisha ikintu ngo bakigure batazi ko ari iki. Bagomba kumanza bashishoza kuko nje nkurikije igihe bamfunze ntago nari nagafungwa. Umva birababaje cyane, ndi kumva mbese nje ndi gusaba imbabazi nabo aho bari babyumve, ntagira umuntu uzagura ikintu cicibana, ntibaze baragura ibintu batahaze, baze baramanza bashishoza barebe ko uwo muntu koko ico kintu ari iki. Nje kwisanga menye ko ndangaha nje umuntu yanzaniye televiziyo, ubwo nanga kuyigura. Nanze kuyigura rero ikosa nakoze nuko namurangiye undi wayiguze bakaza kumfata guca. Ntabwo nayi nayiguze. Byagenze ute? Ko byagenze yarayinzaniye nanga kuyigura. Nanze kuyigura rero nkora ikosa murangira umuguzi wo kuyigura. Ibyo ngiye. Icyo bari bakuzaniye ngo ugure ni iki? Televiziyo. Wayiguze yatanze amafaranga ngahe? Yamaye 33. Mu by'ukuri umuntu akuzanira televiziyo ngo uyigure ntabwo wigeze ugira umutima wo kumubaza ngo mbese ni yawe cyangwa se facture yayiri? Ntabwo nayiguze njewe, uwo nguwo we niwe wayigurishije ku giti cye. Kosa nakoze nuko namurangiye abayigura ntaho nayiguze. Akuru ngubu ni iki wabwira abandi bagura ibijura nto? Ababyira bakabireka. Handi abamenyuna ko atari ngo ko kugura ibijura ari ikibazo ni ihe, mbese nk'icyo wamubwira ushingiye ku byakubaye cyangwa se ibyo wowe wiboneye? Ababyira bakabyihorera kubera yuko ubuyobozi babura kubikurikirana. Umuntu yakwibaza uti ubu nini iki gituma umuntu afata icyemezo cyo kwiba cyo kujya kugura ibintu azi neza ko ari bijura none? Iki gituma ufata icyo cyemezo? Cyemezo nayo nafashe ntaho nayo nabiguze. Ubusanzwe ukora iki? Ubusanzwe ukora iki? Wacuruza? Curuzaga ibigori. Curuzaga ibigori? Mwacururizaga he? Harakwikora. None ubu uri mu nzego za polisi, wumva usaba iki? Wumva ari ikihe cyifuzo ufite? Icyifuzo cyanjye nuko bambabarira. Cye mu rugo ni Nyabihu. Umurenge wa Rurembo. Yego. Fungiwe kugura flat. Yego. Flat yaje vuye byagenze kugira ngo ndabufate. Nje byatangiye abahungu babiri, uriya muhungu warimo uwo hirya banzanira flat yari iri kwaka ikazima, flat yo ku Murasire, banzana n'indi flat yamenetse, bambwira ko ari izabo, ntago nari nzi ko bazibye. Ubwo bamaze barangije barazingurisha, nza kuzigura, yari yamenetse ikirahuri. Ubwo nje nari ndi umutekinisiye ariko ntago nzi gukora ibintu bikaze, nja gushaka ikirahuri, nja kugishaka i Musanze. Maze kugishaka flat nza kuyigurisha. Mashije kuyigurisha ya indi yazimye yakaga ikazima, nayo nza kuyigurisha umutekinisiye. Ubwo bimaze kugenda guco, hari harangiye igihe ntago nari mbizi, ariko nabiguze ntazi ko ari ibyibano, nta nari nzi ko ari ibyibano. Ubwo bimaze kugenda gucyo nibwo nabonye imodoka ije, imodoka ihagarara imbere yaho mbandi. Ubwo imodoka ivamwe abagabo, nta nubwo nje nari nzi ko abagabo n'abapolisi bambaraga gisivile. Mbona bavuyemo baraza, nari ndi kwinjira mu muryango ndi kwerekeza ahantu mu Kanyariro, bahita bamfata baravuga bati flat waguze. Kubera ntatekerezaga yuko izo flat bangurishije bari bazibye ntari mbizi. Ubwo ngubwo baba baranzanye banzanino cokora mu rugo baraza babwira ya flat nasirishije mu kirahuri ahiri baje kuyizana, na radio nayo naraguze naraguranye mu telefone yari yaramenetse ikirahuri, bampaye radio yampuri mu bongera 15 nayo barayizana. Ubwo bigenda guca. Ibyo yaguze byose wabyishyuye angahe? Ibyo naguze byose hamwe nari nabyishuye 25. Byari bikiri biki? Yari kari agafurati gatoya ko ku Murasire, watsaga kakazima ukakatsa ukagatungaho telekomande kakazima, n'akandi karamenetse ikirahuri, ariko naragashakiye ikirahuri bakazanye hano, naragashakiye ikirahuri. Hanyuma ukimara kumva
kubona ibi byakubayeho hari ubutumwa watanga ku bandi batekinisiye nkawe cyangwa abandi bantu bashobora kugura ibintu batazi aho bivuye? Jewe ubutumwa natanga, umuntu uguraga ikintu atazi aho kivuye cyangwa kigure na nyiraco, jewe mba ndi kubona byamanza byaca no mu buyobozi. Ubu ngubu njiyewe kuri njiye ku giti canje ndi gusaba imbabazi yuko ibyo bintu nabiguze, ariko nabiguze ntabizi. Ndi gusaba imbabazi n'abandi batekinisiye aho bari bakagera, ntagira umuntu uzura bagurisha ikintu ngo bakigure batazi ko ari iki. Bagomba kumanza bashishoza, kuko nje nkurikije igihe bamfunze ntago nari nagafungwa. Umva birababaje cyane, ndikumva mbese nje ndi gusaba imbabazi nabo aho bari babyumve, ntagira umuntu uzagura ikintu cicibana, ntibaze baragura ibintu batahazi, baze baramanza bashishoza barebe ko uwo muntu koko ico kintu ari iki. ugiye kugura ubona ikintu cya mbere akwiye kubanza kubaza nyiri kugurisha ari iki ukurikije wowe wamaze nkurikije ukuntu nabibonye. Umuntu ugiye kugura ikintu agomba kumanza yazana fagitire yaguriyeho ikintu, yamara kukwereka fagitire akanakwandikira urupapuro ko akugurishije, mu kimwe hakaba hazamo n'abantu. Ugasaba imbabazi usaba n'iki ubona warakoze ikihe cyaha? Nakoze icyaha yuko nabiguze batampaye izo fagitire ngo manze nareba ko ari ibyabo, ariko nanje ntago nari mbizi, niho nari ndi guturuka mu byaro, ariko ubu nanje narabimenye, noneho nta nibyo njiye ahari nanagura, ntago byashoboka. Mu kahe karere? Muri Nyabihu. Uti nako ni icyaha cyo munashaka kwaza cyenda n'ubufatanye cyari ubungabo nk'icyo ubona abakoze wagisobanurije. Ico canje ukuntu nabibona ninjiye wagikoze, kuko iyo nza gushishoza kamanza ntashaka fagitire nkababaza fagitire, ntago bino bintu biri kumba babyarambayeho, umba ndi mu rugo. Murakoze, nkuko mubibonye Mimikwabu yakozwe hano mu karere ka Nyabihu yo kurwanya ubujura no kubuhashya, ndetse no mu ntara y'Iburengerazuba muri rusange. Mwabonye ko hari abantu berekanywe bakoze ubujura butandukanye, burimo kwibaza televiziyo, amaradiyo, za dekoderi n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Ababikoze rero bamwe muri abo babigizemo uruhare barafashwe, niba mumaze kubona, hakaba hari ababyibaga ndetse hakaba hari n'ababiguraga mu buryo butemewe. Uyu munsi rero twerekanye bano muri karere ka Nyabihu, ariko no mu tundi turere hari abagiye bafata ibikoresho nk'ibi byagiye bifatwa. Ubu hari ubutumwa rero duha abaturarwanda by'umwihariko hano mu ntara y'Iburengerazuba, ariko by'umwihariko hano muri Nyabihu. Uyu munsi niho twerekanye ibi bikoresho, ariko tubifite muri karere ka Rubavu, Rusizi, Nyamasheke n'ahandi no mu tundi turere tugize intara y'Iburengerazuba. Turakangurira abantu yuko bakwiye gucika k'uyu muco wo kugura ibikoresho bidafite za fagitire, ndetse n'ababigura bakaba bakubahiriza amabwiriza ashyirirwaho na RICA, kuko hari amabwiriza yashyizweho. Ushaka gucuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga byakoze, hari amabwiriza abigenga ya RICA. Tuributsa rero abaturage igihe bagiye kuryama ko bakwiye kujya bafunga neza, bagakuramo imfunguzo mu nzugi, ntibaraza imfunguzo mu nzugi. Ikindi kandi turabibutsa yuko bakwiye guhihutira kujya batanga ibirego kuri RIB, kugira ngo habeho gukurikirana abantu baba babibye, kandi banarebe niba televiziyo, radiyo bafite zihari zafashwe niba ari izabo. Tuributsa rero, turatanga ubutumwa tubwira abantu yuko umuntu ufite fagitire cyangwa ibimenyetso yaba yarashyize kuri televiziyo ye bigaragaza yuko ari iye, ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi cya buri kwezi, ku wa gatandatu mbere ya saa sita yazajya aza hano kuri sitasiyo akareba niba televiziyo zihari ari iye, yasanga ari iye akayisubizwa. Ni muri iyo ntara hose rero uzajya abona umwanya ku cyumweru cya mbere cya nyuma cy'ukwezi, icyumweru cya nyuma cy'ukwezi ku wa gatandatu mbere ya saa sita ashobora kuza afite ibyangombwa, fagitire se, cyangwa azi ikimenyetso yashyize kuri televiziyo ye, kuri radiyo se, laptop n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byibwe, akaba yafashwa kuri uwo munsi. Ubuyobozi bwa polisi n'izindi nzego dufatanya mu kazi ka buri munsi tuzajya dufatanya kwerekana ibyo bikoresho, ababonye ibyabo babisubizwe. Murakoze. Ibikoresho mumaze gufata bingana iki? Nababwiye ko bigiye biri mu turere dutandukanye, hari ibiri Rusizi, hari ibiri Rubavu no mu tundi turere. Uyu munsi hano Nyabihu twerekanye televiziyo zigera ku 9 n'amaradiyo 2,
na za dekoderi n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bagenda biba bijyanye n'ikoranabuhanga. Ariko uyu munsi wa none turabwira abakora ubujura, abiba ko babireka bakabicikaho kuko inzego z'umutekano ziri maso. Abafuzwe bakekwaho kubyiba ni bangahe? Dufite 3 hano bafashwe na 3 babiguraga, ndetse hari n'abandi bagishakishwa, nabo nibafatwa bazashyikirizwa ubugenzacyaha kugira ngo bakorerwe amadosiye. Afande, hari bamwe muri aba ngaba baricuza ibyo bakoze, baranabisabira imbabazi, mbese ikirakurikira nyuma y'uko bafashwe bari aha ngaha hakurikiraho iki? Barajya mu butabera cyangwa se nk'uko basaba imbabazi hari ikindi kintu? Birumvikana, iperereza ryaratangiye, barashyikirizwa ubugenzacyaha kugira ngo bakorerwe amadosiye. Ariko afande, ubwo butumwa bundi butomoye ubwana buri ibintu abo bantu bakimva ko ntacyo bitwaye kuko hari ababicuruza mu maduka, bagomba kugira igitabo bandikamo kandi bakaba bafite uburenganzira bwo gucuruza ibyo bintu, ndetse umunsi ku munsi akandikamo ibyasohotse n'ibyinjiye nk'uko amabwiriza yarika abisobanura neza. Akagira uruhushya rwo kubicuruza rumara umwaka, hakabaho no kurwongeresha igihe rurangiye, ndetse igihe gihe atubahirije amabwiriza akaba yabihanirwa. Abaturage rero mu buryo busanzwe turabakangurira kwirinda kugura ibi bikoresho bidafite za fagitire, bidafite inkomoko, kandi bakagira amakenga igihe umuntu amuzaniye igikoresho agurisha ku mafaranga make nk'uko byagiye bigaragara. Mwumvise televiziyo yagezagurwaga 30,000, ibyo ngibyo urumva yuko haba harimo gutesha agaciro iki gicuruzwa.